Iyo de na shul kain shona kuta den Capítulo nhau, versículo cui. Lo atui cui shona kuta den judíos. Mawinau Jesús yunaniam taul kain trigo. Don anakula haun den aine. Iyo de na shul kain. Oen de na honan au loina de chit kina. Kia kont aun atama fariseos el hoina. Chiuna kul ayo kuna tikatsen tauna shona kuta den O Jesús tsaum tena. O atyola na yon au chius David kenat aunane naum. Domatin anan aine. Ta kain wats ang kwenta os kan to na net kain ho naut os. Don to nei makanten tewa nanal kwa na hona. Set kwa David hona domatit kianat kwaan anan aine. Kia ho tsaum tena. Hana kwa luin yo tsana na kanyo loy wana donan sol ho kal may shuna kuta deya. Sain ma Jesús tsana neta taits Versículo nhau. Kuche shuna kuta den ta kie Jesús was ang cho. Do monten Do ho hom kuitsas neta taits ta ya. Don anakut mol henat kay Moises ni kion fariseos. Hain choke na kwenta shenansen ma Jesús wi shona kuta dena chakia hon tene kiana na seman hain chikula tiuna hotit sound nouns neta taits kikancha kwinthe kintan do de kancha sa ne ten hain enskoi de hot so Jesús tena was kun te yo shona kuta deya awan na kate leis ia wi matau atikate ku Queen manish ia chati koi aka nena koi de chin ia te chat son den zaum nots wi kase liuts sa nenal ho dot ko yan ainats na ho hain la na Jesús do yo manan eng iana ho tel na ham makwi ne Jesús kancho wet cuenta versículo kancho we hongwe ne tawa Jesús kuita naki de nansen nain not Do main cha sao cho sen nain nong. Kian de te shue kwan anakula haunden aine. Quintana taine kanchu wenden anasaka nyau kona apóstoles. Anama nyau os ia na. Namaingoena Simón. Sanaseka nyau Pedro. Nekio Tesa ne Andrés. Ne Jacobo nekio Juan. Ne Felipe nekio Bartolomé. Ne Mateo nekio Tomás. Ne Jacobo da Alfeo. Don Simón na colona cananista, Judas da Jacobo, Judas Iscariote, Tzanatkia cuenta Jesús. Mo Jesús aun te den Versículo gin auncho we. Doko Jesús ne kiochazon anakula haunden aine, tementena kuisu. Hoho dat kika nyam auchen anakula haunden aunamanekia, ne kio denden ananacha wa Judea, ne kio Jerusalén, ne kio yonda loe, nanto tsam tiro, ne Sidon. Na ne kio nanan tenan aunamanekia, donansen mahonan kuna kutauna. Matisen man anahai kwam di cholechu de tia. Chatson den chol oe de na chiu ya cham te ne kio na khong, ewana nai nan mas shen te ne kio khong. Hochi chat son de nan mana. Namay manekiana nan mains Versículo kiu, kia kon ia anten anakula haunden au na manekia, tsam ten, on anan iando, manekiana nan mayo, ekulashmayo kantana matsen taunt os, on anakowi do yo he, manekiana nan mayo, ekiane kiat os, chaku hauna de tako yo, on anakuto yo he, Manekia na yo makwi os na chon au yo. Manekia na yo kanakula don nakula na nakula nana do nakula na ti koen au na nkinam ayo kanta nakana kulun yots na kanyoloy. Man mai totawi welona ne profetas na chonekian out os tanto shoe. Huchik au yonat man au yo shoe na kwithau yonawi mai. It mahna ya na yo kuwe kanyoloy. Sen wik na on anakulut mahndo na kit man au yu huna chahndo. Kwa kantati he na manekia na nat man au yu na hail oem yo. En wik na on anakukwa hako yo he. En kwen ho shonang au yo chakwa haunane do yo. En wik na on anahain ma yo he. En kwen ho shonan doe yo dola shua yo na chon au yo. En wik na on anahe den akutai ya na
malwa nel abuelo na ne. Cho lo nan au ya kancha na ho profetas na kwe tongyon a ho na. Oya na win oyan ana doha. Versículo kiun kie. Semas hon te on ana quinte yon au na manekia ya. Au yon na win au yon ana do o. Dokal ayon na yan yon ain ana tikuen au o. Kata yon na katyo na net os on ana kutoen au win na ko yo. Dokala na yon naw kancha nan ana kula na o. Nyay na maintan sama mati kuchin ta kia na mainta. Do nye nang kwi liat ko na mati kia ko tau nang khai na au. Mai nye jes ana maka kui nan hao kia. Do she than au sa na do tiene kasel koi I hu na. Tin sen ko ndu nakal koi na. Chachanal oen au yo nakal an enyo. Mahop ti kal a oen ende ho na. Shem a yo na win au yo kwe tam tin ana mati win au o. Kia ho yuwa na ya ti chikul a yo. En ana cholat ma det os au ma ana na win au nang kia na win au ho na. Shekul a yo na yan anjo kwe tam tin ain ana mati kul a na yan ande nan enyo. Yuwa na hay ya kul a yo. E matin ana kulashma na maho ti kul a na. Do sheku te ndai yo na ana kiu yo na mati ho te ndai o. Kia ho yuwa na ya ti chikul a yo. E matin ana kulashma na kute ndai na nan teng ia na e man kiu na nan hao ho. Se ohi au yo na win au yon ana do o. Kal a yo na yan yo ne kiu chat so den a. Kate ndai yo na kulen au yon a. May ti kan khan au yo na lal kwe na. Kia hot mana yan ta yo kanyo loe. Do lashma yon sentat o sonam anan te teacher. E mati kham ana wits au main anal o may mach ay ya ho na. Do wits au ana winde. Au yo na win au yo chat son den a. Chashen kiso te yom ana wits au chat son den a. Tin tu she yan a. Versículo kiun chon kie. Tin tu she yon ana kwe shen to o. Cha may tin ku shen o san o. Tin dio yon al o na wi. Cha tin diang ol o na wi. Kalat man au yon a chamatin set mats au o. Kia yon nakate ndai nan a. Kia komatin to nyao yo nante ndai na o. Et os au ne kia nan to nyao yo kuna kante tu shena. Ho ma se khao na cha kwa kui nana chen ten kui na. Ten te kui na hasta to wan ho. E kan cha ti shena kune kia yon ten a. Ma ho tin sel kui os na kuin haun te yo. Ma ti sen na Jesus te na kuin au na tha nyao. Xong. An teng kan au san cha kui chi ten cha a. An chi wen de nan diao na tsang so tsang. Shukas ana nas ana ma se na kulut ma ne chen chi tis ana ma mon nao. Se ke na de se na an cha sonat mo sa ne nao. Kial ho chen se khao na khao cha nas anat mon nao. Chiu na hain to de nan hom tsang nao shia. Se ti kan kwenta tsang ska nan hom tsang hong ku. Chiu na hain ne ka se da yu na shia. An su yu nao kwa un a ya. Kia nan khui an kio de nan hong tsong hong. Se man ku ti kain kwenta tsong ska nan hong tsong hong. Us anamache na masekam ten yu chakan ian a. Na de khui tsong ska nan hong tsong hong ku. Kia khot kio ya nan khui an kio de tsong nosh ya. Te tsong ma monal ho tsong hu na. Versículo wen anchom te. Ti kui tsong na ya shokas ana tena tis a. Do tsong na tis a may shokas ana tena ya. Ti kui tsong te na ma monal ho tsong hu na. E ti haun se kos an te igo tsong niao. May ti haun se kos an te uba kui tsong niao. Malwa ma se haun nan a cha nan ang thong. Hus ana ya tsane. Mach ay yu na ya. E na ki tsong kui na ya na ma se tiao. Se tsana wi ne. Mach ay yu na tis a. E na ki tsong kui na wi na ma se tiao. Ti kui tsong kan cha ti na ma se tiao na ki tsong. Ma shen ho ma tsay nai. Wen nong tia cho. Versículo wen ancho nhau. Chiu na kwintu yu na ta ha. Kia na ku ma yo ha. Do tiene kalakam te yun au na ma chon te yo. Ti kui tsang na ma kwe ka nhau ha. Na man tin au na ma chon na mai. Do ma se kam te ho na. Mo yan te yo chiu ma se khao na sa neng. Ma se khao na khao. Cha kwa kui tsang na do tsang na sa wa. Do ka nen hao. Tên kênh tiếng cho cha đây a. Kia na thế da. Có na chuột cùi. Đây cho khá cả mây nên nản tao a nền.
sẽ tí các chết ấy nè em nà tên thả lui nè nà khô thiên chọ nhảy sẽ khu cho nà quậy màn tin áo nà mà chọ đồ tí sẽ can tè khô nè chắc nhẹ mà sẽ khâu nè chỉ qua hông quỳ cho nà tí đọ sao nà sao qua nà quậy nà tổ nà nó chùa thà nà niel khó tui cái nà thế đàn đồ đây chỗ khá cả mây nên nào nhảy mình khá tầm mạnh nà khu nè đột mà chu can chả nà nà